Ime mi je Oskar, star sem 8 let in živim v Bruslju. Rad bi postal nogometaš klubskega nogometa. Igral bi za Olimpijo iz Ljubljane. Rad bi imel zeleno-bel dres z zmajem. Želim si osvojiti razne pokale in medalje. Rad streljam na gol ter spoznavam nove prijatelje. Da bom postal tako dober nogometaš, bom moral še veliko trenirati. Žoga je moja najboljša prijateljica.